Ngibingelele babukele emakhaya, ngibingelele ngaphansi kohlelo lethu umgwazeli babukele emakhaya, ngibingelele nake ingwenya enhle inyingwe babukele emakhaya-ke. Namhlanje-ke sibhalele usisi la wathi ucela simsize nango umphethu abamgwazela noma wakhe esengifafuni noma la. Kodwa-ke babukeli nani liyazi anginawo amaningi angile ngamaningi ake sinikeleni khona. Before sinikeleni khona ngicela babukeli ungakhohlanga ukusubscribe si-like babukeli ukusubscribe nokulike kumahhala ha. Just nje before ubuke noma usanda ukuqala ukubuka cela upresse lapha ibhathini elithi like. Bonke. Bafo khamba kanjani? Yebo kaphela baba. Shap. Uyena lo sisi? Okay. Bafo sicela ukuthi kanyani? Bafowethu nginganifaka kodwa okwamanje ngeke ngikwazi ukuthi nginifake ngazi ukuthi ngifunani la kini. Usisi awamazi? Usisi ngiyamazi. Size kuwena. Kule ngatatazeli, relax. Asilwi nawe. Nawe uma ungeke usithathe ngale ndlela yakho. Hayi. Mfowethu ukuthi mina ngazi njengamanje ukuthi ngoba nizelana nisengani. Okungenani ngitsheleni nina ngenxa ukuthi ngeke ngikwazi phela ukuthi ngivume mina into engingayazi ukuthi njengamanje ngoba nginganithatha ngendlela yami. Anginayo mina indlela yami kahle kahle. Ngabe nina bafowethu nibekwa yini mina la? Okay. Sicela ungena sihlale phansi sochaza ukuthi size ngale. Yabo. Hayi ngingakwazi bafowethu ukungifaka ngingangena bafowethu. Kumelekile. Ngahlala ngiyasizwa. Ayikhuleka bafana, kumele nihlale nisondelane ukuze sizokwazi ukuthi sicontrole i-environment. Khamba kanjani? Hayi kuyaphila bafowethu, kuyaphila sengizwa kini. Bafo kahle la mina ngumgwazela. Hamba phansi kohlelo umgwazela. Hamba nosisi la. Usisi ngithemba ukuthi uyamazi. Okay. Before sisiye phambili ngicela ukuthi kube usisi ozochaza ukuthi kwenzakalani. Sisi, ngicela ukuthi kube wena ozochaza. Kahle empeleni ukuthi size sifike lana ndize ngifike nabantu bamakhamera. Isizathu esesilethela ekhaya ukuthi ngike ngaxhumana nawe before ukuthi ngicela ukuthi ungifake emsebenzini wakho. Ngenxa yokuthi ngayaxoxa nomngane wami owusisi wakho ukuze ukufake emsebenzini. So ngakunika imali engango-2.7. Then after ngibona kuhamba iy'nsuku uma ngikhuluma nawe ngitshela ukuthi ngilokhu angilinde. Manje ngiyabona ukuthi hayibo isikhathi sokuthi angisilinde sesidlulele phela manje. Ingakho ngize ngathatha option ukuthi ngicele abantu bakamgwazela ukuthi abake bezongisiza ukuthi ngibhekane nawe ngoba mina ngikwazi ukubhekana nawe ngiyibani. Yingakho ngicelile. Mana-ke mina siswami into engizoqala ngayo iyona ukuthi imvumo lento yenza uyinikezwe ubaba. Yeah. Imvumo ukuthi kube khona abantu abakanje abaphethe amakhamera ukuthi bezoyingenela le ndlu nami ngithi wena uthi asingene. Ya ngishilo ukuthi ngenani kodwa phela kumele kube nemvumelwano ukuthi sizokhuluma ngani. Okwamanje usisi wami uyamuzwa ukuthi ngitshela ngemali engekho. Wayona lo 2.7 imaki wasemanje washintshela sisida ngaphakathi. Sesicela imvumo yokuthi sizokhuluma ngokuthi wena ukweleta usisi imali yokugwasa. Cha anicela imvumo. Into engilwa nawo bafo iyodwa. Sisi wami uvuma kanjani ukuthi kube nabantu abahamba nawe bekwazi ukuthi wena bezokukhulumela lento le mina engingayilindele bengene la endlini namakhamera. Owazi ukuthi amakhamera ukuthi alethe inkinga la nanokuthi uma ufaka omunye umuntu enkulumeni ngizothi inkulumo eyobani uma ufaka abanye abantu abaseceleni esayidini kuba inkinga. Njengamanje uqale nje uchaze bona laba bafethu laba abakhona la ukuthi kahle kule nkulumo yethu babandekanya kanjani kahle. Yebo. Uyazizwa ukuthi noma umuntu kephithi mhlawumbe ingqondo izobuya kahle. Angithi before ngifika la mina ngizange ngichaze. Uyichazile kodwa manje yini inkinga? Uyichaze. Kodwa mina bengisakhuluma phela ngihamba ngipheke inyathelo zasisi wami. Inyathelo kanjani? Angithi before ngifika la mina ngiqale ngayichaza ukuthi ngubani. Ngihamba ngaphansi kwani. Angithi? Yebo. So manje usisi naye uyachaza ukuthi
njengoba sila size ngani angithi yebo uyachaza kanjalo impela mfoka uthe mfoka uleka hlala embedeni waphuma embedeni ukuthi ngifuna ukulungisa kahle isimo njengoba ngihleli kahle angikwazi ukukhuluma kahle ngangileli kanje kumele ngikhulume kahle nanokuthi ngibone ukuthi ngoba phela isigcino ngaqala ngakhuluma nosisi kodwa manje kuhambeni kwesikhathi sengikhuluma nensizwa kodwa manje into engiyibukayo mina ngifuna ukukhuluma namantombazane njengomuntu okuyena yena ofike nenkulumo ongeke kwazi ukuthi elanda abanye abantu ukuthi bona bemgade ezoyikhulumela nami wena ukwazi ukuthi ungifeyise ubhekane nami ukhulume nami uthi cha u1 no2 khuluma naye ke sisa ngithi uthe ufuna ukuthi umface nangu seniyafeyisana okokuqala ngishilo ngathi ngize ngacela obhuti ukuthi beze ngiphelezela ngoba angikwazi mina anginawo amanje okufeyisana nawe ngikhulumile maybe 3 times ngicela ukuthi hawu kanti kwathuleka kwenzakalani walokho uthe angilinda le ingakho ke ngize ngathatha uaction ukuthi angicela abantu bezongisiza phela nakho ngihlukumezeka ngikunikile imali yami ngakuwena ingakho ngicelile ukuthi abeze ngiphelezela ukuthi kahle kwenzakalani ukuze uzongichazela into eqondile ngiyakuzwa mina siswami and futhi nginakho ukuphawula kule nkulumo yakho le laba fethu laba bayazi ukuthi wena ayikho imali mina owanginika yona mina hawu ayisekho manje bayakwazi ukuthi abafethu ayikho imali mina wena owanginika yona usuyayipheka manje bafowethu ngisacela nibukisise kahle inkulumo yakho hayi ukuthi ngiyiphika le mali hayi futhi ukuthi ngiyivuma ingoba lo sisi lo usenze ngendlela yakhe njengamanje mina anginamandla mina ukuthi mina ngiyikhulumele ngenxa ukuthi usisi wami yena usekwazile ukuthi enze lobu bugebengu obenzayo ethi khona imali ephinde ethi khona futhi nomsebenzi engizomnika wona mina ngingenawo ngingazi nje mina enginike imali kwayiyona yona le mali yakwazi uma uthe malini thubani uthe uthuba akakasho mali usisi akakasho lutho yena ugcine ethe imali kanti kwenzalani wemfethu sisiwami zikhulumele sisiwami ujuluke yini ekujulikisayo uma ukuthi awazi lutho okumele akhulume mina ngikhulumile Mina sisiwami. bacelile ukuthi bezongisiza manje usuyiveze ubala Mina sisiwami. cha ngempela ujulukiswa yini njengoba ukhuluma nento engahlangani nje yabo yonke lento sithi sisafikile la asikakezwa lutho ukuthi kahle wena uthini mana sacela ukuchaza kahle bhuti wami Chaza. njengoba mina ungibone ngathi ngiyajuluka angijuluki lokho ukujuluka lokho ucabanga ngijulukiswa insizwa lezi evele zangena emzini wami ngaphandle kokuthi zingene ngento ephathekayo kodwa mayifika le ndini yini ephathekayo kumele singene ngayo kuningi engaphatheka ukuthi usisi wami ngobeze nani kanjena nina nimboni ngani ukuthi unobugebengu konke lento akayenzayo ngoba okay angithi kusakhulunywa bake bakulwisa cha sebengisikhodwa yini pho utatazeliswa yini utatazeliswa lento oyisho sisi wami ukuthi angiyazi awuyazi kanjani yini ongayazi bafowethu imali le yathi ukhuluma ngayo uma mina ngisale la cela ukuchazela into eqondile mfethu yabo thina asinaso isikhathi sokudlala understand uma ukhuluma nathi uyazi into oyikhulumayo yabo njengoba kwamanje sisakhuluma kahle nawe asifuni libe lusenzele into esingayi-understand kahle ngoba ekugcineni kuzogcina sifika la khona sesisebenzisa isandla sensimbi la singafuni ukususa le nto le nayihlola sikhuluma nawe ubhizi ulibele ubambana namakhekhe si-serious la kuhlali kanti nje siyadlala lalela mfethu awuchazi ukuthi kwenzakalani usisi wami le story akasichazayo lesokuthi awumazi usisi usisi ngiyamazi usisi pho manje awukazi uthathe lutho usisi umngani kasisi wami awukazi uthathe lutho yasisi hayi sisi khona into engangayithatha kuwo sisi imali ngathi ngizoyenza njani imali le wemfethu awuchaze ukuthi imalini le usisi adethi wara phela wena ubusuthe u2 point bani ubusubala awuqhubeke ukubala ngisiphazamisile le time sabala awuqhubeke sisi wami mina ngicela ukubuza futhi ngizoqhubeka kulena njengoba ubusushilo ubeka kuleyo mali le yadu ikhuluma wena ngiqhubeka kuyo ngiqhubeka kuyo kodwa mina ngisasho ukuthi mina yona le mali ngoba ibona nje ukuthi ngize ngaselawo limini langigenga le mali yokwebela ingoba
ngiyafeel ukuthi usisi wami ikhona lento obugebengu akayenza kini and futhi uneshow yayo lento leyo ukuthi ngoba ezobiza abantu bakwaSibanibani abazokwazi ukuthi bemlekelele ukuthi ezolanda imali yingoba lobo bugebengu benziswa yilokho ngesisi wami mina usisi wemfethu usisi ayikho imali ake ayibiza la senthi sifikile bengakambuzi ukuthi usisi wakunika malini wena osha imali futhi isigebengu phakathi kwenu nobabili ubani wena senthi sifikile uyizwile izinto oyikhulumile ngizwele ngoba mina into njengamanje esangithusile nawe ukuthi kukhulu ukuthi kufika abantu bafika kithi la okay sisi before siphambili ubhuti wamnika malini ubhuti wena womama u2.7 hawu 2.7 baba usisi wami baba wena ukwathi usijwayela kabi futhi yini noma ubona ukuthi sithule noma ubona singazothi sobhatata angithi wena duyisho le mali usisi ukuthi u2 point something manje nje aduyisho engashongo lutho usisi sisicela iqhubeka umlinda aqede wanika ma u2.7 ngesizathu sokuthini uzomfaka emsebenzini ngoba nosisi wakho wawusumfakile emsebenzini usisi wakho wabuya wazoxoxela mina njengomngani wakhe ethi awuzama ubhuti wami ukuthi azama ukufaka phela naye emsebenzini ukuze nawe uzosebenza nawe ukwazi ukusupport uma wakhe engahlezi uma wakhe supporta wena njalo so ngase ngiyahamba ngiyokhuluma ngimama umama wahamba wayoboleka imali lapha akayiboleka khona wabuya wakunikeza nabona babhuti wami sicela ningizwe ubhuti wami story leso senziwa ngosisi wami okay mina ngiyakwazi impela anginawo amandla amancane kodwa kulamandla lawo kwasho lawo mina ngiyiphika lento leyo akayisho awufaki wena abantu esipanini mhlambe makuthi kushoda abantu mhlambe ihlanganise abantu vele nginawo amandla okwenza leyo nto leyo ngiyakwazi ukumfaka umuntu emsebenzini lalela mfethu yazi asifuni kuze kufike la khona sithintane ngezandla yabo siyakuhlonipha nawe sihloniphe khuluma into ekuyiyona ukuze izophela lento eli futhi iphele kahle sogcina silwa nawe angithi usisiyamuza uthini ngimuzwa kahle wena kwakasichaze into eqondile bhuti sengihlanza nje into nawe ozoyizwa kade nambhuti wami ngilalela kodwa manje ukuthi ngihlanze njengamanje mina usisi wami ayikho into mina engangayikhuluma naye emayelana nendlela engiphila ngayo ukuthi ngifakana kanjani emsebenzini ngenzelwa imali ngithola kanjani ukuze ngikwazi ukufaka abantu emsebenzini sisi uyamuzwa uthini uthi ayikho yena into mhlawumbe usazoqala phansi achaze awuphinde sisi wami oqala mina sengikhulume nawe wena okwakhuluma noba ngendaba nje yemali ke sithatha imali ke iyodwa imali akwasikhulume nami azengikhulume mina ngathi samakhuluma noma wakho mina hayi wena namhlanje akakhulume nami namhlanje uma ezwezwe leyo nto wayizwa ngoba akayizwanga ngami mina kodwa umuntu mina enginama information yakhe uma ezekhulume leyo akayizwanga ngami yini na mina siswamcela ungivumele ngokuthi akwazi ukuthi mina ngizokhokha imali engingazazi kumele ngikhokhe mina ngisakukhozi neyokuthini awukakhulumi into esingayi-understandi la siswami ubani okhuluma naye wena ngakhuluma nomngani wami okungusisi wakho shuthi uyena umngani unemali kuye shuthi imali ngabo imali sayifaka kuwena iphi proof of the ufuna iproof okay singahamba sekuma siyadonsa ama-bank details wakhe sibuke yonke i-information yakho mina siswami angimina othena yenza izinto ngobugebengu ulanda abantu beze kimi mina ngakhuluma noma wakho uma wakho umuntu owazi information egcwele ukuthi mina ngenze njani ukuthi ngathini wena uwazi wena ukuthi wena wenzani ngoba umbizela abantu okay ufuna iproof yeah iproof okay sizohamba sekuma sefuna bank statement ningene ngesihle kodwa manje usufuna manje uhamba manje ngenxa yani ngabo namanje sikhuluma kahle nawe wena uvuka ngothulela ubhuti ngoba somfonela umakasisi meke wathi uyayazi imali iya kuyaphuma kuyena and isuke la sosuka nawe sambeni sekumakasisi nekuyenzeke nje ubhuti leyo nto leyo ngeke iziyenzeke ngoba ngeke ngikwazi mina ukusuka lana ngihambele usisi ebenze ngendlela yakhe okuyona indlela yakhe lalela mfethu khululeka ngeke sikuhluphe
sizohamba thina sekumakasisi. You understand? And Kodwa- sishiya nomuntu ozokugada la. Sifike kodwa sithole ukuthi imali yangena kuwena. Ngeke kuphele kahle. Mina bhuti wami njengoba ngisho ukuthi i-information egcwele uye yena umama emzoyithola kodwa okwemali ngiyagaranta ukuthi mina imali mina ayikho imali mina ngangayithola uyabona nane hi imlama ngenxa ukuthi mina ayikho mina imali engiyaziyo mina ehlisa umoya umoya wami wehlile ehlisa lindeni imake i-back statement ngihambe ngiyelanda yona nginayo isandleni phela ngayenza i-back statement ngiyenzela yona le Siswama ngeke ugoqoze nihambe uphethe abantu mase ufika la kimi mase uthi uzohamba futhi kukhona into eyela Lalela mfethu ima. ngilande nayo i-bank statement no Usisi asinankinga nokuthi kwenzakaleni. I-bank statement ubala singayoyilanda. mina nje yabo siswami uzowenza lento lena ozokwazi ukuthi ikududuze ngisayilalela Ngeke sisi. kodwa mina lokho engikushoyo ngiyakusho ukuthi mina angiyazi imali mina umuntu oneshow ukuthi imali nendaba zezimali nendaba ze-information mina umuntu angakhuluma naye uma wakho wena ngoba usufaka lezi zezimali lezi ngoba usuza nabantu uma wakho muphi yena umuntu okuyena angakhuluma naye bhuti wami aze ngikhulume nalo sisi indaba yemali mina sisi aze ngikhulume nawe indaba Imali futhi imali yiphi imali engaziyo hawu ukhuluma manje uthi Uthema wakho wena uyazi manje usuyayazi kahle uthini ngifuna ukulala ungangikhiphe ekholweni Sacela ukuthi nenze ngendlela yenu mina ngili uyangibona kodwa imali mina ayikho imali mina enginayo mina kuthiwa iyazi usisi wakho wami ngenxa ukuthi ufuna isikhala kimi ngezimali ipi Eva lalela la. Angithi njengoba ngifika la ngike ngakuchazela ukuthi asilwi nawe. Kodwa wena ozokwenza ukuthi isilwe nawe. Ngendlela owenza ngayo izinto. Uyabona la sekubonakalile ukuthi wena kahle unobugebengu. bafo iproof yobugebengu Sebe yalala siyavuka manje. Hayi khuleka nje salisubuyi khuleka. Baba awuqonda ukuthi kwenzakalani ngawe. siswami ngangakhuluma mina la Ngeke ngosolodwa awungitshela tshela nje mo abhazi ngami ngenzani mina hawu kunomsebenzi la usebenza ukona usupervisor wangitshela phela usisi wami wena ukwazi ukuthola wakuzwa ngami lokho angithi mina ngikhulume nawe ngithi mina azikhuluma isinawe mina Imali ayikaze ingene kuwena. Engango 2 point bani sisi? 2.7 Imali awuyazi. 2 point bani 7 mina lo mali leyo bona uthi mina ngiyibosha up mina lo mali ngoba kuyimanje nje angiholile emsebenzini ngenxa ukuthi ngilindile ama payment ami wena uzongitshela ngemali engaka mina umuntu uma ngenza ngendlela yami ngiyabafaka abantu okay Achaza miyeke sisachaza. mina ngiyabafaka abantu mina yabo futhi nangisizwa bafethu Wena cha mawusachaza nje. Ngiyachaza. Chaza. Manje sisomthintelani ngesandla. Bafethu awungidida kakhulu ukuthi umthintelani usisi ngesandla. u2.7 Chaza phela ukuthi wena uyabafaka abantu bafaka ngamalini chaza. mina ngendlela engifaka ngayo abantu mina ngendlela engifaka abantu eyaziwa ngisho noma wakho hayi eyaziwa wena ngoba ungazi ungilethela abantu bethi bazofuna imali ungibambe inkunzi khuluma phela ukuthi ubafaka kanjani. mina imali mina ngiyisebenzisayo mina for ukuthi ngifaka abantu ebhenki lokho emsebenzini ngibafaka ngo1.5 u2.7 lo wakho owakho angiwazi angifakani mina ngo2.7 Shuthi phela leli 1000 ke phela ubugebengu bakho oyedelawo lo kwakunini unginikeza imali ungitshela usuku olodwa unginikeza imali mina ngithi ngibe namandla okukhuluma nawe ngithi siswami ngizokwazi ukuthi kufanele noma wena owangihambela ngemumva wahambela phambili inkulumo yami ngoba usubuya manje wani umama akayazi izinto zamabhenki imina engikhona khona ukuthi ngikwazi ukusiza umama uma wena uthi ukukhuluma nomama umama uyakwazi ukucofa ifoni avula ifoni yamabhenki wena wathatha alubona ukuthi uthatha advantage ukuthi uzekimi uzowenza iscam ngoma wakho akazi ukuthi ukhuluma nami imali empethu uyazi lento ilula
ilula angithi wena uyayiphika lento angithi uthi wena wakhuluma nomaka kasisi ya ngakhuluma noma ngakho awuzange ukhulume nosisi usisi bangazi usikehlangana mina ngiyakwazi ngokubona kodwa sike sakhuluma indaba ukuthi mele mina imali kasisi uthi usisi uyamuza uthini uthi uyena owayiwarishela wena hayi uma wakhe akakwazi ukusebenzisa lezi zinto zokuthi asendele umuntu imali efonini. Yebo, kunjani phela? Wena uthathe imali uma wakho wayithatha ngaphansi kwegama lami. Baba wena uya mistake la. Uthi usisi uyena owa transfer imali yeza kuwena. Hayi ukuthi usisi wathatha imali kuma ngegama lakho. Angithi imali engena kuwena yayingenela ukuthi ufake usisi emsebenzini. Ukhuluma nobasi swami, ukhuluma nobani? Kanti kuyokhulunywa kuze kube kangaki? Kube mina umuntu mina ngimfaka emsebenzini, mina ngelami side ngiyamazi umuntu esuke ngimfaka emsebenzini. Angifaki noma ubani emsebenzini. Usisi wami unomba, unomba. La yasenze njani? Yabo ngoba manje wena uzosithatha ngalendlela yakho. Sizobamba izinto engangemali kasisi la. Awu, ima. Musu ubhokela usisi. Bhokela labantu abazobamba izinto. Ngasibe isandla bafike nayo usisi. Ngizokwazi kanjani mina ukuthatha advantage ukuthi mina ngikwazi ukuthi sisi wami wrong lento lenziwayo. Imahlala phansi awuthi baba umvulela isikhathi. Imahlala phansi yini ufuna ukumphakamisela isandla usisi? Ingoba ubugebengu lento ayenzayo. Wena akuthi ubugebengu lento ayenzayo. Okay, noma azosenze njani? Yini singaye emsebenzini wakho ke mfethu? Yebo, mhlawumbe nalokho kungangcono vele obani. Sizofika emsebenzini ke sifike sichaze ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nosisi. Sekuyobe semsebenzini wakho abazothatha i-decision yokuthi kwenzakalani between wena nosisi. Ngoba thina uthi sizokwenza ukugebenga endlini yakho angithi. Futhi bukhulu ugebengu obenzayo bafu. Bukhulu. Yabona benziwa futhi nangu sisi ugebengu bakho sisi buna 100% degree. Sisi awukwazi sisi wami ukuthi mina kunemali mina yebo. Yebo mina ngivele ngiyaqashiselana mina ngiyakwazi ukuthi uthathe ufake emsebenzini. Bese kuthathile ngicela umchazelo. Bese kuthathile kufaka emsebenzini ngo 1.5. U2.7 Habe, imali. Mana. Iphi phone yakho? Phone nami ayikho sisi wami kimi. Hawu, ayisekho ku. Ayikho kimi. Mayingacingwa la angeke itholakala. Ibhekelani phone yami? Hlanganaphi phone yami lento sikhulumayo? Ngifuna ukukwenzela iproof ukuthi nami ngifundile ngokwami. Unayo bank akhe ngithi unayo ifone i-app bank yakho. Yebo, phone yakho. Ufuna ungibambe? Una app efonini yakho. Okay. Angithi singabuka ke kuyona i-app yakho ukuthi iyona ezokutshela yonke information yakho. Information yama receive ama payment akho. Siswami kuze ngena ama app ami ngobani. Ngosondele ngobani nebhenke ngiyasaba manje. Vele ngeke ngizokwenza ugebengu. Uzongibamba ngezandla. Yini ulwa kahle. Bafo angibi. Nawu ngithi nje okay bafo ake ngihlanze nawo nakho sengidlule ngamsana kodwa lento eshiwo usisi wami ayikho uyabo lapha kanti ukuthi nitholele kephi wakhokhela wathi ozama imizela kimi ayikho lento eshiwo usisi wami lento sakutshela asikhokhelwa thina sisuke sizusisi kubantu angithi yabo uthi wena usisi yami overpower angithi usufuna ukumbeka nanesandla ngoba overpower ngifuna umshaka ukuthi usisi wami uyangicaka lento akayenzayo ukuthi yenza kanjani imali lalela ke sicela thina ukuthi lento sesiyenze ngendlela yethu enoqina yabo kodwa wafuna imali wena mfowethu uthe masifika la imali awuyazi sathi singakakhulumi nokukhuluma ukuthi imalini wena wawusuyisho ngembabi imali so ilima la phakathi kwethu nawe uba isilima phela ilona ohambile olandani wazongqonqoza endlini yomuntu isiphi isihlakaniphi isihlakaniphi sesihamba nomuntu lo bazothatha bazobamba inkunzi umuntu kanti njengoba ngisho ukuthi bengidlela namakhekhe mina zalo namakhekhe ngiwadlayo hlangana namakhekhe akho thina sisi wami
u2.7 mina u2.7 mina mawubuka mina ngawudla ngayekela ngicala lakho mfethu awukhuluma ukuthi imali kaSisi ibuyela kanjani emuva ahambe uma wakho umuntu owaziyo sonke story mina usisi ayikho into engokutshela yona sisi usigebengu ngisho ungahamba kodwa manje futhi angikwazi ukuthi uhambe ngenxa ukuthi wena ungenzela ubugebengu yini lo mususenzile manje yabo mususenzile khuluma usisi imali yakho uzombuyisela kanjani yabo zonke lezi zinto aduyichaza inyongo yonke lento aduyichaza njengoba ngishilo ngicela ukulala usisi athi angisileze bona ukuthi ulalelani wena oyiveze obala ngingakavezi mina waveza uTrueColor wakho wayiveza lakho ukuthi mina ngidla imali yakho ngoba ngifuna ukufana emsebenzini mina uvele anyway ukuthi imali uyayazi usebenza nami yebo usebenza nami wakhipha malini ukuze ngimfake ngake phela uthi ungakhiphisa udade wena imali kanjani owakwenu phela wena nje awulona ibhizinisi baba ngicela ukukhuluma baba hey akwahle mfethu akwahle kodwa bafo uyisigebengu nangu usisi wami sengiwehlisele umoya ungenela mina le ndini mina izinto engizenzayo ngiyazazi abantu engibafaka emsebenzini ngiyabazi njengoba ngisho ngine full of agreement ngami yabo ngiyawufakana emsebenzini ngo1.5 usisi wami ngoba efika no2.7 and uyangithusa sisi wami uyubugebengu benzelani kwayisekuqaleni bhutwami uvezile ngingakakhulumi mina waveza u2. Kahle mina ngimisela ukuthi mina nangu umuntu omele okube uyena owaziyo ukuthi le mali kephi njengoba nina nikwazile ukuthi nihambe naye njengoba ezongqongqozela mina lana mina sisongikwazi ukubona makuwukuthi awazi lutho mfethu awuvule makuwukuthi awazi lutho yini lekujulukise kangaka ayishem ujuluka umanzi ujuluka umanzi ma yini iqiniso khuluma iqiniso ungathi ubafana sisi wami relax sisi wami yabo manje uphefumulela phezulu uzoma inhliziyo ngeBP awusho imali kaSisi ibuya kanjani singaze size sikuthinteke manje awukhuluma ukuthi kwenzakalani ngemali kaSisi asifuni kulibele sethi miyeke libele lalela awukakafi ima usazofa yabo mase sikuthinta ila uzobona khona usahlala imali kaSisi khuluma ungafi nemali yami hayi ngicela ungithumele yebo nangu umuntu azosiactela bona wena ususijoyina wabo kanjani imali kaSisi kanjani bhuti wami usisi wena manje mina ngiyazelapha mamiyeke mina ngiyazelapha imali ngiyakutshela ukuthi mina ngezifo zami ezikimi ezingiphethe nifike endlini nina nizonza lento yini nezifo zakho mina nezifo masihlangana nezifo zakho thina khipha imali mfethu imali ayizifo zakho mina yasicabanga ngiyakuzwela ngikhuluma kahle na uyangizwa nje ngendlela engikhali ngakhona khipha imali bhuti wami sambeni uma kokuthi uyakhipha imali uma kokuthi unquma idate ukuthi uzoyikhipha nini imali ngoba angeke ngikwazi ukuthi bengengithi ngiyekelele lena mina eyokuthi kena ngifika uma wami ngimcele ngoba mina angikwazi ukuba ukuyocela imali nophaqa abahle udla imali zabantu mina ngiyakwazi ukuzamela imali ngendlela yami wena ndlela kanjani mina sengikhuluma njengoba nawe usuqolile nami imali uzama ndlelana ukuchazela mina ngiyafakana emsebenzini nginemendlela zokuba supervisor ngifake nami phela nemali yami ingabuwe lo sisi wesigebengu bhuti wami ngiyakutshela lo sisi wesigebengu imake mfethu sicela yabona manje sesikhathele le mbudana lebele ususiculela yona sicela sinike imali kaSisi usisi uze umchazele ukuthi sisi awusichazele ukuthi udingani ibhuti nange seyithintisa inhliziyo ngazi ukuthi ushawa inhliziyo awuchaze sisi ukuthi kwenzakalani ufuna ukuthi kwenzeke njengamanje mina njengamanje bhuti wami ngoba nginicelile ngiyabonga ngendlela engiyikhali ngakhona umoya wami uphansi ngoba ngiyazi ukuthi
iqiniso lingake yena amaphapha phezulu Yeah. uyandiza angidizi mina ngirelaxile Yeah. ngicela engifake emsebenzini ukuze phela ngaboleka imali ezalayo ukuze ngizokwazi ukubuyela phela ngiyokhokhela imali yabantu njengoba isihlala isikhathi eside kangaka ngakuwena mina ngapha kuyale kanyana ikweletu ziyani Bani wakhuluma nawe sisi wami? mina ngakhuluma ngolosisi wami ngathi usisi wakho angikhulumele nawe wangikhulumela nawe usisi Njengamanje wakho ubuthi wena usisi wami ngimkhokhisa kanjani? ngisho Usisi wami ukwazi ngathatha kanjani? ifoni sikhulume silokhuzane ku-WhatsApp ama-VN esiwakhulumayo nosisi wakho nawe ukhuluma usisi wakho angisendele yonke i-VN ngakumina Wena uhlulwa yini ukuza kimi ukhulume nami njengomuntu ofuna umsebenzi ngoba mina ngikwazi wayeseqaleni angikwazi ukukhuluma lalela-ke mfethu yabona manje-ke sengikhathele le mbudane libele usenzela yona sicela ukuthi wenze iplani yokuthi imali kasi sibuya kanjani sicela ukuthi sibone ukuthi sithathani la endlini ukuze ezorecover imali kasisi makuwukuthi awunayo manje unayo imali kasisi manje sisi wami kuze kuzothatha izinto zami ngobani? khuluma unayo imali kasisi noma unayo Sisi wami ayikho imali ekimi ayikho imali ekimi ekamama yikho ekabani? imali kamama Hamba kuyo ima wakho mina hamba kuyo ima wakho ngiyazi awuyazi futhi nayo webabo hayi ngeke uhlule shem siyayithatha i-laptop Le siyabathatha laptop yami kanjani ngobugebengu bakho bakho khuluma mfethu Yasoyifela into enzayo yobe ngibulawa yini futhi Yasoyifela into enzayo hayi futhi angikhuluma imali mina bengithatha imali mina bengithatha sisi wami lento eyenzayo leyo bawubheka bayahamba Amiyeke mfethu akho mali ekhona nangithi iphe yakasisi Imali yami le uzophuma la khuluma imali kasisi izobuya nini ngoba hamba nemali yami okay ngiyabuya khuluma imali okay asingene sisi awuzochaza ukuthi khuluma ngihlala phansi ehlisa umoya khuluma ngemali khuluma uzoyibuyisa kanjani khuluma iqiniso mina ngiyakuncenga khuluma iqiniso uyabo umsebenzi wakho la khuluma imali kasisi izobuya kanjani ngimtshelile ukuthi mina nginenkinga inkinga yani mina ngendlela engisebenza ngayo mina baba ngisebenza ngendlela nginayo imali vele yabo ngoba ngiyisupervise ngiyafakana yabo kwenamba futhi ngiyeke le nto le ngifaka emsebenzini thina sifuna emsebenzini ngizofaka emsebenzini yakimo washo njalo ususho bona usuzobafaka manje bona khuluma siswami yasambeni siswe sitele awukhulumi nje into eqondile into eqondile kanjani kanjona izinto zami usisi yaze ngikhulume naye ngakhuluma noma wakhe zobuya zoya kuma wakhe ngiyofuna imali siswami uzoya kuma wakhe uyofuna imali sobohla manyosi hayi inkinga bye bye